tsindwa n'umuntu agutsinda akubwira ngo ni muri bwabo ni muri bwabo nta nzigo nta n'umutima mwe ndibuka wanashaka tubigaruke ko gatoya ndibuka ko Belix namupartage link hama umunsi urahera n'umunsi wa kabiri urahera naguma nja gusirive asanga ntaritora ndagenda avuga ati boss naniwe kutaritora biko waye byageze gute ako itore nyene ko umaza kwitora deja ukereka abandi ko agutura ko nawe ushaka kugira gute kuto urazi jambo yambwiye waje namanza kukanya namanza kukanya ariko comeback ya Belix yarangyoye cyane yakuryohe thanks kuko nushaka kumbwira umuntu aje gacita atsinda muri top 10 biragoye gutaho. Yes, nuko rero nibaza ko Belix amaze kuba yumva ko Surrender indimbo Surrender ya Enly niyo ndirimbo yamaze gutsinda mu kwezi kwa gatatu. Ubona ko kandi ndimbo bagiye turindi indimbo izogaragara hama duce tuza duhata turebe uzoba uwa mbere gutyo bose bazaba bari barusama certificate twasangiye na cake canke gato adwasege ko tubaha envelope yabo. Kundi ruhande bwana ego Burundi ari yanyu muri live bagumizemwo amaduhane certificate duhane certificate then duce dusangirana na gato nibaza ko ushasangira na gato hama Belix kabisa akayidusatamurira Belix atadufasha reka Belix twegereza hano tuyereke abantu kuri Facebook mwihangana twe tugira tuyigato ariko naco bitwaye nta kibazo nakimwe umucelebrating namwe twe turi kumwe celebrating ibi byose ni vyande ni vya Belix iyi gato ni ya Belix mugana hirya wenyine certificate nziza cyane gose ya Belix nibaza ko iyo yaki musomere ngaho musomere nawe ari isomere hari isomere kongereza gakazi merci beaucoup ndabashimiye ko muhaye certificate voilà antuka ni kintu citeka cyane ego radio yacu iradufasha mu mugongo ego twoshimira n'abayobozi bayo vraiment asante sana yasako kandi kundi ruhande bwana Igor Burundi badufashe ntari nyene kandi batugumize live ubona ko tugiye kumuha gato tuzagova nonye dusangira ko adusatamure tuyisangire ni gato nziza cyane gose ubona ko yakorewe kwa Kijaja le plus grand pâtissier nemera ngamu kisagara ca Bujumbura no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi basubona ko kandi kundi Rwanda asanzwe akoreranye muri Kamenge Business House ni hagati ya 13 na 12 ni kwibarabara urashaka kugenda ukamuraba abantu bari kwatukurira bani mu mirango naho nyene kujya 12 ugeze neza mu soko kwanda mama yes hano muri centre ville neza naho nyene nakorerayo aho muri Flick and Flack kwibarabara maja kwibarabara hejuru cyane gose naho nyene asanzwe akorera onosondi ni Kijaja le plus grand pâtissier ku bantu mu butene nabo nyene ni yatwayeyo amagato yatwayeyo ama ice cream yatwaye akabiye kama ice cream kugira ngo nabo nyene bagire gute basangire byinshi bitandukanye. Yes bwana Obelix kano kanya jewe ndakugejejeho gato yo kwande ndakugezeho gato ivuye kwande kwa Kijaja nizire yuko wamaze kuba uri na ready kugira ngo ibintu bigende bimera fresh sana neza cyane muhe ifatire Bagnese ubu ni atari abatipege ntibaje muri the star system ni atarumva bica bigorana gato yase nuko Benise udufashirize uduhere Obelix gato nziza avuye kwa Kijaja ayake n'umutima we wose hama ucudufasha mufatire adukatire cake mufatire geza certificate hano twamaze kujima radio gatoya adukatire cake dan dosangire abari live bice dusubira mu kanya tuze guhura twe twarangeje kugira gute celebrating igazura babita igazura ariko nacu bitwa mugomero ruhande yacu exactly ngomero ruhande man bamita Nkuzimana Aubin shakumita Obelix bo muri vyabaye wa mbere mu ndirimbo ziga kuri 10 zahiganiwe harimo indirimbo nyinshi cyane zitandukanye ngamu gice Burundi indirimbo rero ishwi ya Obelix
indirimbo yabaye ya mbere ubu tuvugana Nkuzimana Aubin cyangwa se Oberix arayihaye imbugita balova muri wewe ayihaye gwembe balova muri wewe balova nabandi nga muze murabe Oberix byarimo kuri Facebook abantu ariko badukurikirana live yacu kuri Facebook tubashimiye cyane gose ubona ko Oberix amaze kuba nayigema imbugita ubona kandi ko yamaze no kubashikira certificate yiwe nziza cyane gose kurundi hande ni the star system ubona ko twaturingaga twakuraje umuziki w'u Burundi twadushaka ko twakuraje umuziki w'u Burundi twadushaka kandi ko duhagashimwe abakabereye duhuriye raranye kuvuga gwacu gwa Facebook kugira ngo tubandanye tubereka ibiroko niko biragenda abeka tukugirana ku radio mutwihanganiye twaza kugaruka mu mwanya muto cyane gose ahacu tugiye gukubita